Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing Hikai School lani Hikai College kadai kawai na kibenta jong kajing Hikai ban pin snotho bat ban penang pensta cheki khna pule bat tang ba kadai tang kajing Hikai ban pen le jingmut tang hakikat Henry kadai ru kawai kalat ba kinong Hikai kin ai kajing Hikai kumnu ban yad haglinti ka badai ban lat na kijing sneu bo bunjat haba kinong Hikai kidon kamensim ban iet ban Hikai ya ka babha bat ban long paralok ru ki khna puli ne ki khna school ki don kamensim ban i thap mensim bat ban burom ru kumbo ong ka khtien ki nong Hikai ki de ki kme ki khpa ki baar ha ka jing em jong ki khna school ya kani ngila ban sakhi ya uwe usamla ubala Hikai ha ka we ka college kabla tip kerteng kum ka Saint Xavier College kabadan ha od mau kerwat usamla Royal Bond Makri ha kaba ula ai ka jing Hikai kaba bahatam na kabenta kalawai bat ka jing bha shaki khna kumta na kalyang unong san himaw la led banya kendo karpang yaw new samla ha ka jaka ba usa kabadon hasnong maupat shillong habayo banikran ba unong san hima hadien ba kadurki kabala sapriang hakirin san social media baki khna pule kila yam pat donut kababu jingkli ba bale ki khana ki yam bat jaw ki ummat ha ka tekasni usamla Royal Bond Makri ulai thu bakani ka jing yam pat donut ka de hashwa ba un sami no na ka te ka college banwan no shashalong bat ki khana baro ki bennu namar baki ong ba ude u nong Hikai uba iet ba uba snotanat e bantep khambanya shushu to menta nginesnap ya ka jing ya lenti jong usamla Royal Bond Makri.
Kulis beri pigi baik ki baju kerjaan yang mereka cel tujui nong sanima mentak kesini dan rekan bali bahal kulis buat mah ya buat pila pelai nak lihat junong sanima ni lawan bani kedua kerpang ya ini ba mah jadi wi nong ikai de shua ben ya shakmat kecil kan kecil lenti jui wa ban kali pi kerten ya mama bisa ya introduce ka kerten jonga ka di Royal Bon Makri nga sa siya po patar kama kita ni koi Western Boys style te nga puli sini silong na di siya talalong salam siya po siya ni salam mun siya ni dah ki portray por puli kan di sini por shiti ba mun siya di gua ban kali kaya di pi nadu no pi la dap hikai dap pendap ya ji boleh jom pi mah te nga pandem ya ka 12 na po Railaman College na lupis na mara siya kanyo. Then ketu ngalit na po sa Gandef College ngalit pa dito ka BA ngalit po ka morning section. Then ketu ngadep na po sa Gandef College ngalit na po nihu ka masters. Then level ka masters pa ngalit sa ka BA. Ada BA ngalit sa ka MA Rural Development. MA Rural Development setelah no mereka kenal kepala head. Sedang kena pidam. Nga baru kan completely gitu boleh orang dapat doa acara pusat. Arusau. De ni pai kendiat mo pi la de bi kejing boleh de pi yo ikaya ni kong pi. Teh kapor ba nga sedang kau ika teaching lain jonga ka deha Mausun Ram Border Area College. Mausun Ram Border. Nga sedang ika yang tu acara pulai August. Teh nga ika ya sisnami ay nanti katu nga sili ham tu St. Xavier's College itu kan. College ka ba nga shimi. To. College bon ya ka jing begitu ji pi kendiat mah. De mentangin pai no akawi pat kebentar kata lomba ni yudi mo itu ka video jupi. Let's say kala sapiang ba kata ko durki jupi kala sapiang ba ki resan social media mo no mentah ibai ba ki smart ampe. Tini iba let's say ibai ba ki penmelum mensimwan itu ka video jupi nama ni iba kanu ka mensim wat ngaru mo maksudnya itu ka video jupi kalau mensim nama ba ni pat syam mo hai bagi nak kena school kin yang pat donun ban nung kwa ep kum we no ikai ma ba phimi te phila ban patai halor tu ga video ma nadu ba sedang sne ban phili ikai te ban ke ikana ko penong eki kena school bakin bener ya pi ba phimi na Nga sedang lid St. Xavier's College ajar pusau te nadu ba nga join nga sedang bandon kini kejimut apo ka jabing jonga ka tagalomba ngali ikai sakit no bendong te nomor ila dia rumah dia beri bana no kendong masuk tu kita kijing jong kijing rang ong jing kam de ban ong ya ka kot kijing sutu kot jimut ne dan dia ka pisah handri kijing hamur oke yang nomor pi kinong kendong kijing im joki kalong per ba haka larani compare kijing im ki kena sor nomor ki kena sor ki kena ki ba tarai ni la kambiang lut foundation bungi ong Tiginong kunong pudi kidunay kata ka foundation. Namar ka school jumki ketiga haborok kiliang kamtam kijing kai kadang long kam duna kan diat kata ka background mo. Te ke ika populo yang bangan persyang bang dalai satai kan bu ini jimut benong ladangan lek satai ngan perlong bit ki kena kum kita ki kena ki badang learn kong ki kena ki ba nganom pen compare ki ba ki kena sor ki dengan persyang beban ong ngatri peyaki kum kita ki kena ki bedang learn mo umdira ba kila advance nomor kena sort kila advance kum ong ka foundation to ya dengan ngatri ki hakata ka don ba kilo so kum ong apun kam pareng kilong ki ba kena ki ba ngakin be ki dong ki ba sedang te ka jinang ji start ke musukin be ong ngapon ba ki bit kata kan bakla wala dang ong ba ki kena no ki duna ki Henry start tambah kata ke foundation ke kampung nak dan baru Henry babun tengah hapan bersang ban penong yaki haka juk rekom ke ngan persawat ban tri deki kata ke dulu equal kiba duna berkiba kiuru akan mau apa deh te andang lali join cetai ke pasu tenat kalau ba ki kena ki debe kita ki kena ki ba ready ban
ban learn ki om kiba kloi ban pediang ya kata ke jing hikai kan kim de kita kejat kena kiba kuat ban pendon ketuk attitude ban ngom ban ngang la teblo kim long kum kita kena sata kilong ki kena kiba simple sisur sidor kiba kloi ban pediang ngai iya kata ondang la iya kata ke jing long jongki kaplo yang abangan aisu kata ke jing hikai ke jing ka care ban ngom care ke attention te kata ai ketika menikong belum ya bangan hikaya ki hak tu betul di keikapan kapal penlong aduh ki kena ki yang pada untuk buat biru noi kai pi mau pi yang lang aduh ketum kapal mesin te how tu aja pusau ki kena ki lawan te hak por ki wan ngade mga u class teacher jangki te hapo kata ke school bangi dan bangi ka system bangi omno kalong ne kani ke kelas hapo jingpe jungui nai kai kani kelas hap e ko jingpe jungui nai kai te gitu ki ba khana ki ba yam bar khoi ki de ba hap jingpe jonga te dia ayu nga ai ki kata equal treatment bangi omno ka jing namar pihak gue ke kelas ni dan baik kisahnya pihak dan baik kena kita start kita peduna dan kita kamdu kita dari kamdu spa jadi ke approach jangan kalau bangan persiang bangan menteri jadi haka juga konkret mungkin long mungkin semua itu ka also ini ngibit mengenal so uskutu dan yang ini teka tu ka pelong ya kamu sim jom kita rai bahkan ketik bahkan dan ketika jenis semua syak itu mah kina hikai nomor pi kidon kijat na hikai teng anom kudo yun non re kidon kijat na hikai teng am kibadon kini ke jingle siang ni kana teng apa deng amdan kini katu na persamban ban bu ya ki kata ka komba kin long ki baju ya kacu kan osnya pi kade hai ka sino katu ka school kadi ka Saint Xavier's College kadi ka college kadi hapo od hapo kurwat te kadang 11 12 BA but BCom 11 12 arts commerce but ke BCom but BA kan osnya pila ikai arkusan arfundrio mentar lah mina kan menurut tu kapur ba pimi berkenan terkenal te kapur kedi last week bagus dan arfun yang teri te ayu kini kena haswa jam tu kasih baca gitu kacingnya yang ngalah lirum sya kelas lagi ngom pet nganam lak sih wan la sai ngan solusi nomor dangwan ngan haban pet itu jum pi ngan lak sih pet dan ngalah ong nganam wan la sai nomor ba ngan sa ki nomor ngan di beri baca simple lah kam tahu lah dengan pet yang sih ta danga om ta ki kena ki om sa ngim le ir la shai wan be ni nom yam promise nomor shwa jang tu kila da yam shwa sama te kila da yam shwa te nga om kan wan shwa shai te ki bot ban ki om sa ni nom le ngi nom yam promise ki om ta aja ayu bode ki wan khadi ngan post afum nga lum la ang ki dia kita ready bi ban le nom te ki awan shai ngan post afum ki ra go ijan bayong kira kita bayang ki ona surprise na ila surprise ki ona so it would be a very beautiful surprise for you tama alani kadita dalit pada anda point tu kila buki takalum kan santa kami sim jangan namar ngasum tu bakat kani ka jingle jongki napanta jonga ta shobong de no kita peloy ngabangan mamla shobong kira tu kasingal shobong be la shi hadung be apa musim namar ki kena ki bangikai ki bangala treat kan ni ada kajing ki yo iya kata kajing le joma ke dengar masmu kum tahu beliau kum masmu magi bangasya reko bagi sya recognize hanga ngar masmu bangasya recognize hakiki tangasan musim ka ya kata kajing buat berkat si ko jai kita ini berkat mana benda si kasih ta ka pelong yang abang long emotional mo ta dan apa ki kemad jangki we para ko si jauh mat si ada beta kadang jur si kata te ka jingring video bade ka de ka plan ki kena ka lomba nomor bangadan YouTube channel ya te ki onsa na misal video but sa apa YouTube jangki nomor ko sa chicken market kam de ban on ka de ka plan ne ka de ka
Kadai bagi kena bagi ko abang bu sa ji kemau yang ni nama kadai kasing ko kaduk mo jonga kaduk kapiria kadai kaduk bagi ko ya katakin dan ngamas sempohi pada ngasu edit belum malang si ombu no anbu na nama sa ji kemau hadin nama bagani ka ji sa ji kemau kadai kamde mentala shale sing kadai hadin si pho ar posnem tengar makmen kenya kata nama ladang la temen la syai si pho ar posnem la page yang itu video lo kawan kini ka iki jisu tenak kan Di gua ban klik ya deh ke etra ka dau ka ba konsan etra ba ka penong iki kena ba mo kin jauh umat aswa ba wi no kai un mi mo ke etra ka dau atu ke jing kai ju pil cp don iki ban mo ya tu ba se om tang ba pi ai ka jing kai ku no kai cp don lagi ba pen mo pen so tenaknya jan deh bagi kena kita kiji kai ba light na kiji kai chapang school se pidan kiwi kiji kai ngam te mo ta ba ki don ki kena kan ki ba saya kam jan untuk ba nga ki ona sa pide beri betri mo man sneng ban keren tak boleh deh te apo kelas ting da ki dakat am nga ngam di re beri umi kai bangan ting na no ke jing ba kelas ki hoi ke jing dom ni ga don ni aman na beri to bangang persiapan sim kita ke jingdom haka taka dorba kilaban kala hoi pen iya keleti ba kilaban kala nama ba ngarung ada beri bom biang te ada ngap su perkat ni bagi kena kendi ban perfect katakan baklaki te lada ki baklaki kena ni de ban pergi wida kata dor ke ba kelenti ke badai lada ni long ni don ya kabor bagi penyai kelenti ba ha te kan matam ni ai katakin te kata di ka approach yang ka ba long bangan sneng yaki lada ki de undi dengan insult dengan pengkalan lain temu. Te bun ki bakla hakini ki senam ki yale ki kam ki bapen bakla tengah pada ngadon beda kau ki lenti ki masneng yaki. Nasneng ki dak ki ki ba jam untuk ba. Naman mentapi kan ka perti jami ka generation jami mo kala man ong ba ladani ada ka jing tim ka ba ba ayu em ting kana undi ki kala ki kala dakai ba ting te Andre lada kum thara ki por jing miswa damai da yu kila ting ta pa kala te ngin persiang be nga maroi pada nga persiang be banai ki daga jing kin kala namar kan ni emotions yang ki beri nga thara ka diga ka wi ka bakata pa ki ka rekom de jongi ka rekom ya rekom yang jongi te lada ni ay ki daga ta ka jing ka ka penuh ki bakin long ki beri ki ya bek kin kan mano kum mengaruh ila dengan experience no apa por bang buat menlek ki kam dakai tu berki par lawe ngakan mau jing seneng ba iya jing mai kare ini seneng ba daga jing cara gitu akan mau gitu ngalong emotional ngalong kapelong ngaba ngam lesu ngakan mau jing seneng ini tama shishim ya kata pelong kapelong yang ngabangan hikaya ki kenal daka jing ini makin kan mau teman minta pila yo hikaya yo pustinya dapat pimina mentang hikaya hapo mau 4 Presbyterian mensengi mesti pada ngali hikaya si Shillong Commerce College arjakan kamu kira nama Shillong Commerce College hikaya kelas isi nah kata tentang sausi kelas hapo mau 4 Presbyterian ketika higher secondary tengah hikaya si subjek nanti mau keluar hikaya sociology kamu lagi kena tuh kiba fisik kelas kayaknya kan baru kau itu ki kena ki bayar ki kena ki dan berapa wing te ki dan pada sa ki department mengiong itu ki kena kasual mo ti ki dan pada ki kena BA kita buat second semester ki dan sarmut fourth semester ki dan nyomut bat kas sixth semester ki dan sarmut iwe dan siok kampulit dah terus ni iwan di siwan ai kuble ya bilang di jom ni kampung deh di pikuan yang bapak dese di pai dan situ ya benar dan kalau gimana bagi iba kita kena sekolah kita hanya di bapak piang di bidang yang terkemusim Malaysia ada don kita kalah beli kita kalah poin piang itu kena mah iba kita harus kani kajing im jongi am se kalong kune kani kajing im jongi kalong kam di kajing im kone asa ko hajo te
te ki kena ro kitu ki kena tang la sim sunem kila de kena de ki long kila pois ki ba classes te kat nomor de ki bangsa am to kin de ni sang te ki mo bodi te ki spread tu ki ale ki training kila de ki jai boleh berfer mo ki line berfer te long ke ege jing kermen janga ko long bangan le chatai te tamba long kermen pedi ya ki bakin dan ki usah ki de bangan pai sedin te ngam pois si bentamo nomor kene kali kau ga mau nimpat ju I kon mau menapa lese kena ke sekolah ke niam noi kai niam masya Allah bina berlatang asna bila syakri mah tang asna bila syakri hari kini mi I baik kena sekolah ke benar beki banyak benar show ini de ke ga jing tu ju bila se ya ke wi par noi kai nomor I ba bila ai ka jing kai ka bakam yang ba om tang ke jing kai lese boleh putih hari ke jing kai ke bade de ka berteru lese banyak hop di mau le jing suren ke ba ke jing tu ju bila wi par ki parang noi kai mah se ban ai cinta kai nga gandai uno hikai sociology te kini ki subject juni ke sociology ke subject ka ba ni hikai ro sipam ka behavior ni behavior jang ki breo kariti dusur kalkom im jang ki breo te ka jing ka ngampa de ta uno hikai ba experience ni ma te kai ka bang ko ba no ki par ni hikai jang ni kalomba min persang ban ya wala lam ni kata ka jing biang segi kena nomor borobor mungkin kini hikai bat kena kidon begini kecing punya her hoi ka kai kerdan kai her no hikai kena te ya her beji ki kena ki kamret pat hikai kena ki tamba habang keren pada syaka relationship no te bun na kini hikai ki pasang mampu begitu ka kecing de ba PPD kena ya ngang de bade PPD babakala dan kadang kecing babakala ki nabe ngang de bade nomor ngadi na hikai kata ka attitude na tarai kam la re bandong nomor ba ni dei sakat no ki beliau di bala he la yo ni dan ni cima kala tini persang bet ba la dan ni persang mestula dan ni ki bala he ni bakala ki kenal kin bakala be telada kata ki bakala jumi kalau hadu put ba in tim in main te kam de re kin banong da kadi ke jimba bakala jumi kenal ni de ban chupen be de ki ya ka den ti ma ki kenal te ki ampun ki jimba bakala dangai la di ro da kenal sha ki jimba bakala ki bang na batai shu te ke jing tu jeng ai para ni kai te kalong mani long ki bakam dan kata ke jing te ki kemudian ta ke jing ka care no care ke jing ni ma ba dan ni care ni no kam de de ni care ta mani o max bahet mako aro ba ki para ni kai kin care ya ka well being jong na ke mental jeng ki ya ka ko ka kya jeng ki na mar ki kena kam ta manong kendong la ni le kam de ya bagi labit la biang ada masyarakat ki kena bawan ka broken family di kena ki bawan do lagi poor family ki don ro kena ki dasu khalat ki ki pa ki kena ki ba majing ya chat pajak ki kom te long la dami pada ki wacha school the only place ba ki long safe mo sibu in tim semangi pada kalong jing pada ya ki asya la syak tengah kendu long bangin long ki pasung tu dam ya kata-kata ke jing berokoi kan pedang imam berarti itu ide maksud tu dan bagi jingnya. Tuh so kon madu mental SAP nan kan sima nan kan mau itu. Nama nan kan. Ngadan hari sibun ki fresh ba kena aci ni ki ma. Ani ki ban kabar kapor ba pi min nan tek no kila. Ai ki present ni kila ai. Hai, sampai cuma kisah ani. Pelan dulu ani. Salah. Fight. Kini kiba ki kena school ki asal besar ni nak kena keluar mah tentang kan baca dulu dari kita ai sehari lagi siar mau baik bung saja kan mau ye bukan jangan mau ada saya ini from students first bench ini first bench ini ani national kerapang staff nak deh kan terkadang kena kau begini fikirnya ba ngasih mundur kan ka jimbut jogi kena kan ka por kalomba ki ko ba mangaru kan mau iki ke belum ya kan mau jadi mangaru kan player iki nomor ba kitib ba dan awan seding ngadi habni hikai si ki kena pada te try doni di da kena doni di jimbut ba nomba ai so ye iklet lagi kade wat hadu mentar kan ngi bikin messages lagi kena ma aro ki sa fi
Kan marah be nggak cerita. Kita baru nggak ada be kata. Lagi om sar tamara dici tengah om tamara. Benar lah. Kata mah nggak mah. Kenapa be kita? Des no tenang bah. Boleh nanya lam dengan cing jumpi ya kin. Jing kai jumpi wala pi la. Mi no mana kai skor kata pi in lam bagi. Kiki baru kita nak jumpi mana jauh. Kulis pun pi pi ba ni leo ya kaban ya keren bagi. Bate ngila klet menema ban yaitu ya ka jaga sa jadi ba di basahnya empat te kulis pun saya kedua lagi video kulis ba.